Hi guys, nongeye kubasubiza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye nkomeza kugushimira wamaze kuba ukora subscribe kuri channel Ibyiza TV 92 n'ibice bibiri. Nk'uko bisanzwe ni amakuru y'imikino avuga mu kipe APR FC cyane nk'uko mwagiye mubidusaba. General Mubaraka Muganga yahuye n'abakozi ba kipe APR FC, yahuye na timu yose ya APR FC agira ngo abibutse inshingano zabo mu ikipe ya APR FC, abibutse icyo ikipe ya APR FC ibereyeho, abibutse icyo ikipe ya APR FC iricyo. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 24/11/2024 umuyobozi w'icyubahiro wa APR FC General Mubaraka yahuye n'abakozi b'ikipe mu rwego rwo kongera kubibutsa intego ndetse n'imyitwarire isanzwe iranga umukozi wese APR FC. Ni muri urwo rwego aho aganira nabo General Mubaraka yagize ati APR FC ni ikipe y'ingabo z'igihugu, niyo mpamvu yitwa Aime Patriotique. Niyo mpamvu yitwa Aime Patriotique Rwandaise. Yaravuga ati APR FC ni ikipe y'ingabo z'igihugu, niyo mpamvu yitwa Aime Patriotique Rwandaise. Iyi kipe ifite uko yabayeho, ni ikipe irangwa n'intsinzi aho ariho hose, nta kunganya, nta gutsindwa. Twe tubara intsinzi no gutsinda igitego kimwe, burya nta mutekano wacyo uba ufite, kuko isaha n'isaha bakwishyura. Murasabwa gutsinda ibitego byinshi. Rero ku mukino mwakinnye na Muhazi United narawukurikiye hafi iminota 70 yose. Murakina amapasi mukayatanga ni byiza, ariko muragera imbere y'izamu sinzi uko bihita bibagendekera. Umupira ntawo birangirira mu gutanga pase kuri mugenzi wawe, oya. Umupira ntago urangirira mu gutanga pase kuri mugenzi wawe, oya. Ni intsinzi dukeneye. Ayo ni amagambo Mubaraka Muganga yagiye atangariza abakozi ba ekipe APR FC. Ngira ngo ubwo n'abakunzi ba ekipe APR FC namwe birabareba. Icyo ngusaba njye ni ugukora subscribe gusa. Brigade General Deo Rusanganwa, chairman wa ekipe APR FC, yakomeje abibutsa umukoro n'umwenda bafitiye abakunzi ba ekipe APR FC. Ati mufite umukoro ku mukino ukurikira wo kwerekana ko mwakosoye ibyo byose tutishimiye, kandi mufitiye ubushobozi kuko twabongereyemo amaraso mashya. Mbere mwakinaga muri abanyarwanda gusa, tugeraho bongereramo bagenzi banyu muri kumwe. Ubu buri wese arahembwa, abona uduhimbaza musyi, ntacyo kwitwaza gihari. Mwerekane ko APR FC ari yayandi. APR FC ari yayindi ihorana intsinzi, kuko nibyo byaturanze kuva na kera. Yakomeje abagezaho ubutumwa abakunzi ba APR FC bamaze iminsi batanga. Yakomeje abagezaho ubutumwa abakunzi ba ekipe APR FC bamaze iminsi batanga. Ati abakunzi ba ekipe APR FC baza ku kibuga bashaka ibyishimo, ariko ntimuri kubibaha uko bikwiriye. Abafana nimwe mukwiriye gutuma baza ku kibuga, kuko nimwe mubaha ibyo byishimo. Ubutumwa bw'ibyo babifuza murabwumva neza ko ari nta ntsinzi. Mubyerekane kuri uyu wa gatatu muhura na Bugesera. Ni gutyo ndasubiramo aka kantu guys, ndagasubiramo kuko aha hari ubutumwa.
yarababwiye ati ku kibuga kuko nimwe yarababwiye ati yakomeje abagezaho ubutumwa abakunzi b'ikipe ya APR FC bamaze iminsi batanga ati abakunzi ba APR FC baza ku kibuga bashaka ibyishimo ariko ntimubibaha uko bikwiriye, abafana nimwe mukwiriye gutuma baza ku kibuga kuko nimwe mubaha ibyo byishimo, ubutumwa bw'ibyo babifuzaho murabwumva neza ko ari intsinzi, mubyerekane kuri uyu wa gatatu mu mukino mufitanye na ekipe ya Bugesera. Ni ikirarane. Tubibutse ko ikipe ya APR FC nyuma yo gutsinda Muhazi United igitego kimwe ku busa izagaruka uyu munsi wa gatatu mu kibuga, iri buze kugaruka mu kibuga kuri uyu wa gatatu ikina n'umukino w'ikirarane cy'umunsi wa kabiri wa Rwanda Premier League izahuramo na Bugesera FC kuri Kigali Pele Stadium ku isaha ya saa 12:30 ewana muze kuba muhabaye. Guys, ndabasabye ngo mukore subscribe kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi. Ndabasabye ngo mujye mukora subscribe ngo tujye tugendana akantu ku kandi kuko mane nanjye nibyo muba murimo kumpemba, nibyo bihembo nkuko nanje ibyo mbasaba mbibaha neza rwose mutanyiginze. Niba ushaka ukeneye andi makuru arenze muri comment utubwire, wandike izina ryawe, utubwire aho uherereye, ubundi natwe tuze kuba dukomezanya nawe. I love you so much, turabakunda cyane.